Niko nabambia ba DJ mufete attention. Mi nikiingia mu boîte au mu kabare napiga masaa mawili DJ apige muziki wa Burundi. Komba ngumi zitarika polisi ndio itakuwa kutulamula pale. Vraiment mugerageze igishoboka cyose. Kama unaona uko na bakiria ba étranger vanga basi. Bwana mimi niko na bakiria ba étranger ndo banapendaga kabare yangu vanga basi 2 minutes akiwacu 10 minutes abanyamahanga 10 minutes akiwacu 10 minutes abanyamahanga basi ukivanga vanga batabikiwa kubipenda tu bitabaingia pole pole mbo en fait aba DJ barafisi probleme. Abantu bogendera kugira baduteze imbere twege abantu dukoresha YouTube ari tubesheho cyane cyane mwoga baririmbyi bacu mu gihugu cy'u Burundi. Mbo ikintu ca mbere vraiment ubutumwa bwanje bushikire abantu bose abafanzi bo muziki wakubwa wa inchi. Nataka kusema kitu kimoja, mugerageza nk'aba DJ mugerageza murabe ukuntu mu bukabare mu mahoteli mu manini mu restaurant mupige nyimbo za Barundi 100%. Basi mwenye ataweza 100 basi kuko aronga bakiria nga babazungu cange bakongomani akubite basi nga 80% akiwacu muzoba mukoze vraiment muangalie mutusupport hivyo. Aho yene hacazi kibazo mumwe mu baririmbyi baba legend nawe nyine twa Big Fizzo yaravuze ijambo kuri stage umunsi w'urumuri rw'amahoro kuri Place de l'Independance avuga ati ndasavye banyakubaho harimo na nyakubaho umukuru w'igihugu ndasavye mudufashe twega abaririmbyi mugende mubwire amaboate yose yareke gukubita umuziki wo hanze wewe kubgawe nawe uramushigikira wiyumvira ko badavugije umuziki wanze ari bimwe mu vyo tuma mutera imbere. Ndamushigikira 1000 sur 1000 apana 100%. 100% ndio ndiko ndabesha 1000 sur 1000. Mubu makabare bu mabwate mukipiga manyimbo zetu si tutasonga mbele tena 100%. Juu ule mtu mwenye atatoka huko nje anakuya akienda ku restaurant anasikia indundi. Akienda wapi anasikia indundi. Atasema huyu msanii namuhitaji aje kupiga kwetu Tanzania. Ndio hivyo. Hakuna msanii anatokaga hapa anaenda kupiga show ma Tanzania, ma Kenya, ma Kampala, ma wapi. Lakini bakule banakuyaga huku. Banapiga mashow na banachukua lare banaenda. Jua nini ba huku na sisi hatuwezi kwenda kule paske si benye kwanza tujipendi. Tujipende si benyewe. Tena tupige kwa nguvu. Niko nabambia ba DJ mufete attention. Mi nikiingia mu boîte au mu kabare napiga masaa mawili DJ apige muziki wa Burundi. Komba ngumi zitarika polisi ndio itakuwa kutulamula pale. Vraiment mugerageze igishoboka cyose. Kama unaona uko na bakiria ba étranger vanga basi. Bwana mimi niko na bakiria ba étranger ndo banapendaga kabare yangu vanga basi 2 minutes akiwacu 10 minutes abanyamahanga 10 minutes akiwacu 10 minutes abanyamahanga basi ukivanga vanga batabikiwa kubipenda tu bitabaingia pole pole mbo en fait aba DJ barafisi probleme bako wasema nyimbo zetu sijui nini hazina makalite. Nyimbo za zamani za watu ba injas kwa gira makalite. Kongo kienda banapiga zile za Balwambo Matiasi zile za banani banapiga mabwate Olomide zile za Baweranson si banazipiga. Nyimbo zetu ziko na kalite. Ba DJ banta kujitetea sijui ba Kilian ukimforce kitu atakipiga tu. Tena ingine probleme ngojubo banshinda. Sasa braza nakuuliza kama mtu anakushinda franga anakushinda hela anakushinda kila kitu ndo aingie mu nyumba yako akumenanse jua anakushinda kila kitu? Hapana. Njoo aingie mu nyumba yako akunyambie msuzi jua anakushinda kila kitu? Ni bosi ya nyumba yake ni kwake unajiamini hapa ni kwangu. Wewe na franga zako na utajiri wako huko. Mimi hapa ni kwangu nitafabia inataka juu ni kwangu ni nyumba yangu mwa watoto bangu. Sasa tukijiamini hivyo tukijipa ugararizi hivyo na utaona vitu vyetu vinafika mbele. Leo tukitaka hatutaki cha mtu tunataka chetu na kitakuwa chetu na tutasonga mbele. Unasikia? Ni si benyo tunaishi na boga. Tunaishi na boga. Bafaransa banakuambia je préférais mourir pour que vivre en genoux. Unasikia? Tunapaswa kujiamini afadhali tupige hivi bebe tu vya burofa hivyo kuliko tunaishi tunapigia magoti bengine mpaka Diamond atoe ndo kabare zetu zilie muziki mpaka sijui Balikiba banani au baba sani bengine batoe njo muziki wetu ndo kabare zetu manke zinatingaga masikio inje ba inje batoe sijui banani batoe ndo kabare zetu zipige muziki sio bien.
tunapaswa kutia ba journaliste ba DJ baza acha Bidondo atowe, Fariasi atowe, Lolilo atowe, Mbidata atowe, Satubi atowe, sijui nani The Voice Thompson atowe. Unasikia? Ndo bakifanya hivyo na si tutasonga mbele, na zile makampuni kubwa kubwa zikikuwa zinaenda ba shefu wa madirekteri ba madireksio ba mawapi ba makampuni kubwa kubwa bakenda mu mubare nisie, bakenda ma restaurant nisie, bakenda maboate nisie, bakifungula radio sie, kesho batatuita batupe didi na tutasonga mbele. Ubutumwa bukomeye mushikirije na Bidondo kwishavugisha cyane yarasanzwe abafitiye cyane cyane abafise ububare aba DJ yarabafitiye ishavu ndibaza ubutumwa burabashikiriye utumvise sinza hazokumvira. Bidondo reka tuze niki kibazo twamatwa kibajije baririmbyi benshi, mbega itandukaniro riri hehe hagati ya hit song na good song? Hit song na good song itandukaniro riri hehe? Ndeje ndabona ko vyose ni bon kubera umuntu ushobora kugira hit song ikafanya vizuri lakini haiko ya mzuri me abantu bakayikunda kubera tuntu tubujanja washize indani me sio ya bien me ari good song ushobora kuririmba urukundo cyangwa ukamuririmbira mama wawe ni good song, ukamuririmbira abavyeyi remerciement cyangwa ukaririmbira mana cyangwa ibiki ugasanga ni good song me sio hit nayo ni bien tu. Aho nyene haca haza iki kibazo byaravuzwe nyuma Bidondine na Bidondo bavanye mbega uro muzi Bidondo afise Bidondiane original cyangwa afise Bidondiane pirate yani mushasha? Oya ni twavanye ubu mfise Bidondine 1 turi kumwe tumeze neza na Bidondine 2 turi kumwe tumeze neza, ari Bidondine 1 na Bidondine 2 bose baracariho bako bien ni juba mbanda bakosagi kushwana lakini vraiment najikaza banaelewana vitu biko tu bien. Bidondine 1 na Bidondine 2 basanzwe baba mu rugo rumwe cyane? Oya Bidondine 1 vraiment iko kivyake na Bidondine 2 iko kivyake na mimi niko kivyangu. Unatembelea kwa unapenda yani? Natembelea kwa inapenda. Eske hii siku ya leo utatembelea nani kati ya Bidondine 1 na Bidondine 2? Siku ya leo ni congé, ni weekend, ni shona jiparepo. Bidondine 1 abakie kule na Bidondine 2 abakie kule. Bidondine anabakia afasi yake mwenyewe. Leo ni siku ya repo. Kwani kesho ukikutana na kwingine Bidondine ambao utalupenda utarufa Bidondine 3? Kwanza wili kwanza mpaka Bidondine 9. Me aba wili kwanza wanatosha juu ifoni fanye kazi ni ache vitu ya mabidondine kwanza. Ariko umugambi wari gushika kuri Bidondine gushika ku nimero 9? Bidondine umugambi wanje ni gushika kwanza kuronga mahera, kupandisha muziki wa inchi mbele, nikishasongesha vitu vikakuwa sawa naanza piga hata Bidondine 9. Bidondine 9. Bidondo aho nyene turashaka kumenya mbega Bidondo iterambere aronka muri baba Bidondine baguma biyongera nijya? En fait hiyo kesi yako iko nguvu. Hiyo tuyachie Mungu juu. Mungu alisema tuzaane tujaze dunia. Tujaze dunia. Kadume kamona katupaga madike 10 za mabata makuku. Kana fiatula mayai mbasa. Yani wewe ndo kareka dike kadume. Ifo tujazane dunia. Watu wanakufa wengine tunafiatula wanazaliwa. Bidondo, reka tugena kapera kayandirimbo ni mama. Kuna nyimbo yako inaitwa Mama. Mama. Hiyo ni nyimbo ambayo katika kipindi nimefanya Thompson The Voice asema hiyo ni good song. Ya kabisa. I love you mama. Mama, where are you? Nakupenda mama, mama chanza mama, miaka mingi siko karibu na we. Nakupenda mama, mama chanza mama, mtoto wako nimerudi nyumbani. Pam. Mama yo, mama ni mama, mama. Nakupenda mama, I love you mama. Yo, aho nyecho nshaka kumenya mbega imisi myinshi utamubona ntakiriho cyane? Yo kuko imisi myinshi sinamubonya, nari mu madiri, nari gaza Tanzania ndiko ndapanga bintu ngahurira n'abandi baririmvyi muri Kampala wake. Bundaje ndifise make nshaka tuyisangire na mama wanje nico gituma naramuririmbya kandirimbo vraiment ndamukunda mama wanje cyane. Sinshobora kumushira mu babidondine Bidondine 2 yeni Bidondine wa mbere kabisa ugya wa mbere niyo yayitanguye na kandi acaramuvyara Bidondo. Aho nyene mama warayo
akiriho plutôt mama wawe twomuronka umunsi umwe tukashobora kumubaza mbega ubutumwa bw'umuhungu we yabwakiriye gute? Bana vraiment mtamuona mtampata akiriyo aradandaza isamaki. Jenzo musanga nerekanye Marie Claire n'umusani mu mutwe vraiment. Je nanje uno musi ugenda unyeretse ingene tumuronka ndamubaze mbega ubutumwa bw'umuhungu wawe bwakiriye gute? Uno musi ari bize ni weekend. Naco nzoguha nimero yiwe ya telefone mucamuronderana. Ndamubaze ubutumwa bw'umuhungu wawe akaririmba kuririmbiye wavyakiriye gute bongo bidondo? Sawa. Ndamukunda mama wawe. Apoa kabisa. Ndakunda mama wawe nani ndakunda mama wanje cyane. Ya rapatata. Hama bidondo ngiye kukwiganye ngiye kurondera Andiano achaba Andiane Andiane numero 1 na numero 2 na numero 3 mwafise Andiane numero 1 ariwe mama wanje akaba na numero 2 ariwe wawo ndi wiwanje ngoma nonde numero 3 na numero 4 ndagushika kuri 15 ndakurushe wewe mama yangu ni probleme merci na bakimbi bidondo niko na renyo raga wapenzi wa Ndaho TV. Bwana Ndaho TV ndabakunda cyane twamaze kuganira cyane bidondo dondo akajabo kamwe kumenyesha makuru mwakoranye MC andi muvuze kwiki MC andi yo fanya kazi bwana. Nakubali mzee. Asante sana bidondo. Thanks so much bakunzi ba Ndaho TV n'abakunzi ba MC andi rusange. Iyashu ni nyinshi twakoranye n'umwe mu barimvyi babishoboye cyane babikora neza cyane. Mwari kumwe na MC andi kuri micro The Ninja number 1. Inyuma ya kamera tukumwe na The Ninja number 2. Dos commentaire zanyu zirakenewe cyane. Gira subscribe nyarutse ibiganiro biryoshe ni byinshi cyane. Bye ciao.